Hello TUNI Kuki news in vezose na bon chawin lem nei vin TUNI a Jong hi igam sunga thil so ho neu cha hin update kit no hi tin I vo zang nat zonga umen igam sung chon dan le ei ho ki vai pu dan I vet ting le a chang le hin ki het mo sa dham ti zong hi lungthima chang zong umin mi tampin I hasit na ho zong I hin sei zivin inam sung ala sabdan ahi lawai le inam sung ipu na dan ho jong in seven kipa omen ahin la inam sung hi het saw ahin nang le ke hi jong le hen tu ni a I condition hi alo thailo khana ahin aji chu masanga patna anaki vai po khalo masanga patna dan noya anaki khalo te hi ji wa hi tu a hi dan in bol wa hi le igen the I ha san wa hi ni ja chu kami pi te ho a hi the ya hi le apo dam dan a hi lo la apo dan hi I the phot no angai ti hi ka sei do no min aji chu I leader khanin pan na sata a hin la a inam se pai ho na sata a hin ti la inam pi a hin ti la hi china chunga FIR ni a aban le inam mi khanin I leader khanin igam inama dinga apo na jala ami pi dinga thilpha I jat ham khat asayai le tu ni a hi NIA kesa hongki man ki da hin hi che ho ivet na hi le tu ni a mail hei sunga tanghul sunga kuki chate hin gi izing a hi lo le kuki chate dei lo bola hin bol ho nom ta hlat ho wang hi ivet nai le hi ngi ke jong kapona ai ka thisan hi phul jeng thoi ahin la hi cho hi he thi mo angai ti chu neu cha hin sei deu hin tin chole igam sunga wa thil so ho neu cha update hin boloi tin thuma kai to banga neu khat ipu na ho mi za nam khat nin ipu na ho report in bol ho na in bol na chung wa chu I topic ngo vai lut masang wa neu cha iga sei wa hian aji chu po na umma mai ku kit sa te second ni zong na din JOULOU di wa hi ti chan ge ya in ki gi ho bang chu tu ni ai ga ki chi han lang na ahin kho kila pai jeng le ti zong alung hang ma zong ki tam ding hi thu hi aki sei ting le ilung han ting le thu hi I sei ding banga ki sei la ji thei lo ja chu neu cha hi chilang chu khongai tin kang a hin sei go hi tin aban le tu ni a ku ki cha te second ni sunga ka chai do jeng ding ne hi ve ti a gi na hin ki nei hi ivet ai lawang chu po na chu ai ama sa penin ga velo han Shirui Lily festival je a hi chita bang thil so hi chita bang thu sei na hi ane a hin masanga pa na hi chi tanghul pa hin aphat chenga amin hi seidai jeng ing ka ten chewa hi amin seiding jong thanop om po in chewa hi amin hong kita do thovin ama hin ana seijing hi muntina mei hlei rambai ho ta ta mei te lipun hi ta ku ki chate chunga action la thei ho hi atup jing hi aphat mo ai le 93 khang la ya hi ain ko te izat ham khat hi ku ki chaten ina thapi uzong hi mai thei a sei do nom lo hi hoi ta ri analyze ke bol han ke hol ta ta le cho jong jong pot mai the hi za cho mai le ho hi til ki ta tila kabui ho na san ge jong hi aga til a hin kabui ho atil ting le naga min aman cha wa hin naga hi naga le na hoi naga hi bin naga hon tang khulo jong hi avet nom lo ai naga ho hin tang khul ho chen na hi nop na lo hi milung thim si hi ve mi phalo te hi ve ti a naga hon jong tang khul hoi naga apom lo ai tu ni a naga sunga a boy ji na jong khu ipg am tang khul ho ji ai tu ni a mei hlei ho jong hi kipa hle wa hi tu ni a mei hlei hon Shirui Lily festival a hin kovin hiti khuti ti wa krol nga zen ga pi wa hi chi wa jong hi mei hlei hon jong policy nei ta politics ta na to wa hin Echina to chei piam tele tu ni a hi ei ho gam sunga ko bru hen thang ting hi jong la pathin ho na man thei ta lo ai tu ni ai tang khul hon
KIHO Shirui Lily festival hi tia thing hanga ko pau hi phat khat le ama hon jong hi chi hi Manipur adinga state khat na adinga gam danga ngailo pa cha pa na gam hi chi hi iti mail he ho a hi da ding ham mail he hon masanga pa na anaki vekol jing a hi lo le state flower khat a hi ti a jong hi ahin bol cha de wa hin a khonung le ama ho gi na ding ma ahin hi za a chu tu ni a kanami te ho ilam kai ho vin vai a hop na chunga hi lungdam sela I god de wa hin la ei ho no ho wang hi isu me lo de hi ti ba wang hi ka sei do no men national news so a ki sei na a jong chu Shirui Lily festival hi tu chunga hi tes a hi Manipur gam sunga normalcy a lo chamna a lo hi chawai a phot chet na ding a hi ti a hi mi tampi in tu ni chan ge ya hi Kuki Chate separate administration idel pau jong hi kimupon ti ti lunggel ini jiu kidang ka sa hi tu ni chan ge ya mai leila Kuki gama hong lu thelo Kuki la mai lei gama ki lu thelo hi chi jong hi imu lo ham hi chi hi progress khat hi ei ho dinga lo hin na khat separate state na tawe separate na tawe ti pa chu a hi tai ahin la ei ho sunga ki bol do lo pa hi e pa hi administration kisim do thelo pa hi hi chi hi bo ye hi tu ni a jong hi Kuki Chaten ki lung to ta I bon chawa Kuki gam chu mei hlein a chot thelo ding a hi thakhat na ki pang hen langile ipi bola mei hlei ho hongwa lut ngam diu hongwa lut lo diu chu ahin la agam kai organization atuma thu I phon ji wa hi koiman iza thelo I administration a ki tup lo je a hi ti pa hi a ki sei do no min ahin la hi che wa hi mei hlei ho jong ki pa ta a hong vin a hong na wa hi lamlen dunga hi infala patna ukhur alhun na diwa jong hi check som walang omi ti hi mu a ni chi jong hi ilo lin na khat no hi chule hi chi wa security hon a bol jong hi tu le tu a hi chi ga velo cha ama ho press ho hi Manipur state transportation hi transport hi hin po lut te ding hi chi ho hi kang po pi highway anazot thailo a hi a hin la tu chunga hi na chang ha ma Shirui Lily festival kilep ma hi Manipur state transport hi a hin po lut go te vaile lampi a Manipur sumang ven ti a hi security hon jong ana kha mova asu umang sa wa hi chi to banga hi ithu nei naw kilang a hi ti jong hi dunia kanam mi te ho dunia hi chi to bang thil so I bol to bangawa igi to bangawa na I tong po ve ti hon I het team deu khat chu igi u aphat chom na khat chu hi chi hi ai igi je wa chu dunia Manipur ki sumangai Manipur state transportation ki ti pen hi kisumanga hita chu honglut no ahin hi chi chunga jong hi mai lei izan ham kharin apo na nei ahi le ei ho Manipur state sunga Manipur gari hita lut thailo Manipur state transportation ei kisu mang sa hi ipi state ham tia ma ho jong ki phin ai hi chi chung changa hi a leader ho jong pressure ahin pe ki deu hi ta san umin hi chi chu Shirui Lily festival chung chang an eucha iga sei theu hin tin aban le ukhur district nga DC pan jong thu so na bol na acha hil jingka lang pungge na pa na pungli chan hi koi to bang Shirui Lily festival a hi lam hlanom hon jingka lang pungge na pa na pungli chan na lam hla theu hi aji chu hi chiki ka a hi security center force hen state force jong le ki koi hi lampi veng bit dinga hoita force ki koi a hi in hi ja a chu pungget jingka lang pungget na pa na pungli chan hi lamla the a hi in hi chi pungli khela na hong diwa hi le chun sipai to na chiu angai a hin la pung som le ni nung langa wang hi koi macha dai ki poloding security jong ki koi loading escort jong ki bol loading hi ti a hi thupon a hin bole ti chu ukhur DC a kona lekha hong ki so pen cha hi in abana hi
tiếng nô bol lang ga velo hen Kuki in pi tiếng nô bol hon thu su a hin bol now nga press release a hin bol now a hi in zan hi a na bol a hi tan zan hi a chu na ki boy jab je a chu ima na ki bol man pon tu ni a hin sei wa hi hi chi zong hi avela ki sei a hi ta in tu ni a zong hi Kuki in pi tiếng nô bol Kuki in pi Manipur lam kai na noya vai hom Kuki in pi tiếng nô bol spokesperson i het de wa hin pu thang min len mate ama hi igam inam sunga jong spokesperson hola a Kuki in pi sunga Kuki in pi Manipur noya thu sei hola a hi ivet na hi le thu sei thim pen igam inama dinga thu pata ta in sei do pi chule Kuki in pi hi zat lam kai a umwanga hi aman a hin sei ho hi velit mama tilehen tu le tu idin mun ho wa Kuki chaten iti cha deu ham iti pan ila deu ham iti in pin pan ala ding ham ti ho hi hoi ta I sei pi wa hi a hin la tu ni a hi ga velo hen I gam sunga inam sunga lam kai hoi josi tu ni a hi ta hi aban bana akimat dinga hi le koi ham inam sunga wa lam kai thei ding ama sa jong chu Kuki channel langa chu lam kai chung chang in sei ta ben lam kai chu I ta bang ham lam kai di lam kai pha ti ho chu in sei wa hi ni het ta deu ka ta san NIA ho hin tu ni a hi chi pu thang min len jo Mizorama agamat noi alang khat langai se ai le chun isopi u naw ve ikinep piu Mizo ho jong hi oi mo thei khat ta ai tu ni a hi nang ho ka support ni Kuki zo Chate ka support ni ti apango hin agam sunga hi chi ta banga imi isa I leader khat ki man thei ki ti chu ama ho phal na be ya chu ki man thei lo a hi hiza acho akimat jong hi ga ve lo chen akama I chanam khan ki thopi be sumle pai jong mi phabe pi abona phapoi ti na hi loi politics hi gin chat the hi poi tia kana sei pen cho hi tu ni a jong hi ga ve lo chen I gam inam sunga ki man lo hi gam pa ma ki man hi chi jong chu koi ho ham I so pi u naw ga ma ki man hi hiza a chu hi chi jong hi tu ni a Greater Mizoram tia ki peng ho hin I het diwe masanga jong kana sei ta in tu a e gala hin ki thopi hui aphazo hi Greater Mizoram tin del lew hen gam ama ho gama Greater Mizoram hin mu tiengole ama ho khutna ko na ila do na diwa hi mail he ho to ikiboi sang wa hong sang ding hi tia kana sei jing hi ji a chu tu le tu a hi Kuki chaten het deu chu Chin Kuki Mizo hi chi thum hi chu e hoi Kuki hiu chu Mizo hi lo piu chu Kuki ki hi chu hi za a chu hi chi thum ho hi ahong ki gop ding le zo chu hong so de hi chi hong so de hi za a chu e hon I na pa hi ki het deu I na pa hi isu hat phot deu hi chi tieng le chun mi za I u inaw za I u inaw vet ton ta khat e hong hi thei deu a hin la tu ni a hi chi ho he them lo wa za e bol lo wa I leader ho hi ta I ki hum bit thei lo wa hi le chun koi ham e ho dinga lam kai ding I gam inama dinga min a hin ho pengam hi la thu se ya I gam inama dinga pan la cheng khat sang jong hi lo asum alha lo na pi u jong hi lo a hi wanga chu I gam inamin e ngai lut na kagam kanama dinga kong tol dinga e hendo ta vai le pan kala dinga hi tia pan ala pu pi guite a hi in tu ni a pu thang min len mate a hi in pan na sata ala oi a hin la inam pin ama hon inam pi adin pi banga e hon jong ama idin pi zo lo wa tu ni a ilam kai ho iki hum bit zo lo wa hi le ipi pan deu ham hi chi wa sei ta ohila hi chi Kuki in pi ting no pal hon jong a hin sei naw ga veleu chen tu ni a hi chi to bang si nei na lang nei na vai hop na promote sing a hi in
hi lawai la korongan ba hi in hi chu holo in thala choi wa agam sunguwa anop no ma lenga thu phalo ta sei do wa kuki tum na hat kani tia kuki chate bona ka tha chi mit ding ka su mang ding hi chi khat ka su mang ding hi ti chan ge thu sei wa tu ni chan ge man do thei lo wa a ei ho lam kai inam sunguwa ga het thei a hi lo le inam pi a dinga pan hin la deu deu hi ta hi ei ke mat pi pi jing dinga hi la koi ham tu ni a hi chi to bang pan hin la a igam inama dinga pan hin langam ding koi man la ngam lo ding hi chi langa tu a i ga sei pe nu hi chi tangkhul pa jong hi ga veleu chun koi ma chan mat lo cho a thu sei hi thu sei ding dol ham leader in thu a sei ding dol ham ama to kuki chate i chan ge ki do na ki do ma na ding thu i bol kha ta wa i ma za ki bol kha lo tu ni chan ge hi chi tangkhul pa do ma ding kuki chaten i pi sei ta wa i ma cha ki sei do anai lo wai a hin la tu nia aman ei ho na hi ga ve lo chun anybody disturb naga people ti cho koi tabang naga ho hin su boy koi ma cha nagaland gam sunga kuki chaten naga ho ga su boy na am lo pi chu tangkhul ki ti thim thim le phari naga ga za ki cho hi chi politics chu naga sunga koi tabang thu hin su boy a ma hi le kamjong hi hen ukhur district hi hen kangpok pi zong ati na alai cha kangpok pi district hi zong le second ni zong na din zo lo di wai ki he novin mail hei hon jani wal na thau a hi in hi chi jani sanga tam zo chu naga people ticket nin tang hul hon nom ta 93 laya kana bol ho chu gel do ben ti hi chu hi chi to banga gi na I bol chu hi chi chu nga jong action ke bol ngam lo chu a he do sun sunin jong hi chi pa chu nga hi fir I bol ngam lo ham na bol ngam lo ham ti hi chu ei ho chu hi chi chu bo chu mi khuna gul mat ding ki gongen I thang to ma I lai na I ha sa na hi le ga bol jing ri chola gam pa ma ana to na boy thei ti ho chu thu chom hi a hi lo wa hi le in langa hon hi chi to bang hi he na wa hi le gang thei pe na fir bol ding a hi lo wa hi le hi chi wa naga people ati island naga people ho chu lekha thot no vil nang chi pa in pe do ven hi chi to bang hi thu sei chet ngai ti ngai chula e ho kamjong district sung hi ta ukhur district sung hi ta hausa ho jonga ko wa lekha pi wa chi wa ki ho wa ade de ho hi chi to bang a chu ei hon jong I ko thei lo tu ni a hi chi to bang nation ki to lo the thu a wai I hop je wa I gam sung enam sunga hi boina sang ta umji koi man ina sa lo hi chi ma sanga jong aman ana sei chu I pi se me hlei ho na thumop na chu hi le Chevin Shirui Lily festival a chu koi ma chan I ma cha lo ponte kuki te chu a sei tho bo wa hi action I ma cha ponte ti a jong ana sei sa chu chong chu kan sei ta chu hi chi to banga hi min inoi se tu ni a jong hi second ni jong na din zo lo di wa hi kangpo pi district chan ge ya ama hon ka gama hi ti a sei na la yu chu hi chi hin tin hi za a chu a hi the ai le I gam sung enam sung hi ei ho kuki chaten jong I ki sim tu mo wa khatna I din khom phat no hi tai kuki in pi teng no pal kuki in pi kangpo pi kuki in pi chotran pul iza kai bol jong le han tu ni a hi ga velo cha akiman pa hi kuki in pi teng no pal la spokesperson khat hi chu ob khat chu office barrel ami hla mai kuki in pi teng no pal sunga member khat mai ga hi kit lo chu leader khat spokesperson information and secretary tobang type chu ama hi spokesperson a KIT a kilheng do hi chu spokesperson dinga kilheng do a hi le igam ina ma dinga chu ama chu spokesperson a ilhen do dung jui wa chu thu sei ngai chul a sei tieng le ipi bola chu ama bo ki mana hi chi akimat na chunga jong kuki in pi manipur ho manipur dei te
hi chiwa chu ipi bola panila lo ham tu ni chan ge hi chiwa kuki in pi manipur hon thu iso ta bam panila ta bam kilalo chu aji chu manipuri hu hi chi ki hin lai chu hi chu koi ham inam sunga dinga keilam kai nge ti a amma tonga hong panga inam sunga vai hong hom ding koi ma am lo ding hi chi hi inam sunga boina chu chule hi chiwa jong hi ga velo chun sangai express an ki so chu hi chi kuki zo MLA CSO hon peace talk anei de wa hi 19 ni le zan hi a hi ta IMACHA am lo chu hi chi chung changa jong hi CSO lam kai ho jong ki ho pi a ki phone na hi le ki hon ka he phapo vi hi chi to bang to gon IMACHA am khapoi mail hi ho propaganda a zo ana la hi ku ki chate I hep le le was hi chi I hep theina pau hi ipiji ham khat na I din khom thei lo ji hi kanami te ho ipil thewa ngai TUNI ai ho agong ho kuki zo MLA CSO leader in hi chi to bang program akigon jong ki hello a hi wanga news ana sata ki flash ta mi zo sen peace ding a hi tai peace talk ding a hi tai ti a hi kuki chate inagin mo ga mo ta hi chi to bang hi ven hi je a chu hi chi to banga I thu so bol inam sunga eima sei lo sei ho hi I kha tan phan ipan khom phan wa hi tai TUNI a jong hi ga velo cha I chen khom piu gorkha ti chu nepali ho ti nai nepali community hon chong PM modi hi nga hi memorandum a pi win en birin sing hi manipur CM ding in koi kit ta ven ti ipj a sei theu ham ipj a en birin sing in vai a hop na 2023 a patna TUNI chan ge a gal so a manipur gam sunga hi chi chan ge boina so ta a hi le I chen khom piu nepali hon TUNI a birin a dei kit naw chu ipj am tel birin vai hop na sanga kuki chate vai hop na noya ka umo vai le ha sa e ti birin vai hop na ji a TUNI chan ge a kuki chaten gen theina I chan ham khat I to o chu a hi wa nga chu hi chi sanga chu kuki chate hung ke vai hop mole birin vai hop na sanga chu ki kho zo ta ni je a chu TUNI a hi chi to bang thu so ho hi imo TUNI ai chen khom pi ho bang hi hoita monitor ke bol hen la hoita a ki chen khom hen la hoita apan ki la le hi chi to bang so lo ding min hingi birin sing chu mi phalawa hin ka dei ta po ve TUNI a hi kuki ten separate hin modo loi loi hen lang ama ho vai hop na noya ki cheng le ti hi lunggel ane theina diu pa hi ingai to dewa hin a hin la tu a hi hey birin in hi chan ge gal a hin so sa in a hin la kuki chaten wa hin hom le chi sanga kho zo ding hi ti pa hi I het phat na wa hi chi to banga min memorandum a pi lu thei chu hi chi hi chu e ho administration ki theme lo administration TUNI chan ge ki sim do thei lo administration hi a hi thei chana gang thei lam pe na ki sim do ding ai akitup thei lam pe na sim deu igam inam sunga chu igam inama dinga koi ham ha asat na gen theina to lo ki to so ke hi a hin la igen theina I pan la na aman inam pi sunga hi chi na ka to man tia inam pi sunga hi I to man I ki thu mo vai la wang chu sei phat I chan lo di wa hi ti pa jong hi avela ka ga sei kit hin tin ngaban le ZRF fleck hi chi mai le ho news a kona ka ga lu na hi le ka hin mu a hi in ngaban le Assam Rifle ho Twitter X account na official X account na kona jong hi kimu a hi in hi za a chu hi chu wa hi kain dop lu na TUNI a hi het diwa kain sei kit hin jan hi masa Sunday ni a chu Zomi Council ho Silonga hongova hi chiwa hi meeting a hin bolova ki ho na ho iza kai Zomi stand I to bangham TIHO jong phone do na a hin nei vin hi chiwa jong chu ka gaza ven na hi le hi chiwa ama hon a sei chu hi chiwa ZRA ho flag hi imu de wa hin hi chi hi tu a hi amon Zomi flag atiu chu ai wanga chu thingnoi flag nga anaman masat noi chu ZRA flag dinga na siam tu a hi Zomi flag nga hin man thu ya a hin la hi chi chu
tu chunga hi ga velo chu Assam Rifle la recruitment tha training chai ho parade chai ho hin lim an nakila nawa hi chito bang flag anata ji wa hi tu a hi government of India in hi chi chung chang hi hung ki holding hi ti hi so hi chi event na hi la aboya boy mai thei ho de chun thleng pe na sei ki nu cho hi che vai ga velo chun the flag ZRA ti so the flag is of ZRA the militant group ti hi so hi chi hi TUNI a Assam Rifle hon hi chi to bangana za thei wa hi la masanga pa na mai thei hon kana sei jing wa hi in Kuki ho Assam Rifle hon na ki tho pi we tia kana sei yu na sa po vin TUNI a hi approve hi chala ya hi tai ti chan ge ya hi in ngo o ta chu TUNI a hi chiwa flag mang ho hin zomi flag a hi tia aman mai theu chu hi wanga chu hi chi flag hi Indian government recognized dungjo ya chu ZRA militant group ho flag nga ki koi chu hi je a chu ama hona seu chu hi chi hi Myanmar patna Burma gam sunga MP anahi thanglen pau guite ama lam kaina hung ki form ho chu hi ven a khuti a hi le chun TUNI a hi Assam Rifle le Kuki Chate hi pang ho mo hi tam ti chan ge long hi government hi nga hlut nu wa na sata sangta hlut nu ta chu hi chiwa hi ama hon ZRA min pha wa zomi ti wang wa chu a sei ki na wa hi ga velo chun Chin Kuki militant group ti tho koi ma chan hi chiwa hi zomi ne hi vi ti lo pi chiwa ZRA ki ti chu zomi revolution army hi na chu zomi za na chu aji chu ZRA hi ja chu zomi za tho ya a hi wanga hi chi thing noi ho chu Kuki group hi ti chu a het no chu Kuki a het tho Kuki a recognize tho ai wanga TUNI zomi ho Kuki ka hi po vi ti te na lai a hi wanga min Kuki a nasim tha jing hi chi jong hi ibol hil nau sang pen ei ho sunga jong hi chi to bang group ho a hi lo le igam sungu wa flag ho hi mo ta po te ti a jong hi na sata ana ki sei a hi in iketo omona pen jong flag hi ji a hi zomi hon flag aza ji wa hi atam zopin ana ki maji a hin la TUNI ima pau hi ei ho sung si sa solve a hi thailo phan atu a hi Indian government chan ge ya ga hlung ta center government chan ge ya hong thunga hi chi hi a hi the a hi le a chung thu ki holding a phat mo ai le hi chiwa hong pang ho zo sin jong boina na hin to mai theu hi chi chu hi ja chu inam sungo ba bai hop dan ki tu hi inei angai I system pau sim phat ngai hi zomi hon ana sei na wa hi chi silonga hunguwa ana don put na wa cha hi hi chi hi zomi council in jong ana ki kham a hi in a hin la zomi council leader ho na sanin hi chi chu na sei chu nang leader ne hi lo ham ipi bola flag manding na za da ham ti a leader ho zep jeng jong ki ki chu hi chi to bang mi him I hiu chu hi ja a chu a hi the ai le I leader ho ven thu a sei ho hi a point ne a sei hinte mabana hung thung ding a het je a sei hinte ti pa het nu ngai chu TUNI a jong mi khen khat Kuki pom de sat kit ho chun Kuki flag za chom iman kit nu hi chi Kuki flag iman pau ho Kuki flag hi loven KNA flag hi ja a chu a hi the ai le Kuki in flag ki nei lo Kuki in language atuma ki nei lo TUNI a vai phei thado paite simte mar mizo hi chi Manipur gam sunga cheng naga a hi lo la mei hlei hilo ho zo si pau tho hi Kuki pau hi ja chu mi khen khat in hi chi Kuki pau hi chi Kuki po na hi chi Kuki flag hi ti monga I bol vai le hi chi jong chu ei ho I thep mo na khat nge ja chu TUNI ai Kuki chaten IMACHA flag akinei pon Paula ham atumin akinei pon TUNI chan ge ya hi chiwa tribe chom hung ki su khoma Kuki nam sunga tribe chom ho pau zo se chu Kuki pau Kuki chon dan Kuki flag Kuki pon na hi ti hi chi ipom theu ngai khat si chu hi chi a hi ti pa hi TUNI chan ge ya Kuki
kiloi khom na hi Kuki flag jong ki sim do lo Kuki pau jong ki sim do nai lo hi chi chu hi je ven mi hem ho kanam mi te ho ipil phat no hi tai inam sunga thil so ho hi ivet na hil lainat aumin tunia tanghul IMACHA HILOU hil khanin second ni jong na din JOULOU dio hi ti chan ge ya in se ya mai lei hon zani wal na thaw a hin hi chi chu KHO dinga IMACHA hi poi tia gi na in ki bol pa wang hi kanam mi te ho Kigel phano ngain nam leader ho jong hi chi chung chang ngai thip be a yum pa wang hi pu na dom jan hi chan ge a cho hi chi don but na hi ahung dem ti hi anaki ve a hin la tu ni chan ge a IMACHA don but na a lo cha chu tu ni a hi chi channel mang cha in sei do wa hi in hi chi chan chu neu kha igam sungo wa thil so ho hil chet na to ko ma in sei sau je mo hi ta in a hin la he thiam so ke deu ka ta sanin tu ni ku ki news be zo se na chung ovin ka ki pa na bon cha ven pathenin phat thein bo jing taw han